Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. We greet you in the name of Jesus. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Kandi turabashimiye kuba muri gukurikira ijambo ry'Imana. And we thank you for following the word of God. Kuko ijambo ni ubuzima kubizera. Because the word is life for those who believe. Hallelujah. Hallelujah. Kandi turongera kubashimira. And again we thank you. Kuba murimo gukurikira Duku Bosco TV. To follow Duku Bosco TV. Muri iki gitondo cyo kuwa kane. In this very morning of Thursday. Mu mbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. In the power of prayer which changes things. Kadutangire dusenga. Let's start by praying. Data mwiza turagushimiye. Father, we thank you. Uri Imana yera kandi ikiranuka. You are a holy God and a righteous God. Uri Imana yitaho abantu bayo. And you are God who care on his people. Uri Imana idukunda urukundo ruzira icyasha. You are God who loves us a true love. Turagushimiye cyane rero mwami. Lord, we thank you. Kubw'agakiza waduhaye. For the salvation you gave us. Turagushimiye ku byiza udufitiye mu biganza byawe. We thank you for the good thing you have in your hand. Turagushimiye kandi mwami Imana ko tugiye kumva ijambo ryawe. And we thank you for the word of God we are going to listen. Turasaba umwuka wera ngo abane natwe. We pray for the Holy Spirit to be with us. Adushoboze gukora umurimo wawe. Enable us to do your work. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye. In the name of Jesus Christ we pray and we believe. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. We are going to read the word of God. Riri muri Yesaya. In the book of Isaiah. 55. 55. Guhera ku murongo wa mbere. From verse 1. Ndabibutsa ko turi mu ijambo ry'imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. I remind you that this is the power of prayer which changes things. Ariko teme y'uno munsi. By today's theme. Iravuga ngo. It says. Ba umutunzi mu by'Imana. Be a rich person in godly things. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Let's read the word of God. Agakiza ku buntu gaturuka ku Mana. Agakiza ku buntu gaturuka ku Mana. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza. Ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutega amatwi muzaho ndi munyumve. Ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho kubw'Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwera wa Isirayeli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. Nimushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu izamubabarira rwose pe. Erega nzi ibyo nibwira si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa,
ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. Praise the Lord. Dusomye ijambo ry'Imana We read the word of God ritubwira uburyo tugomba kuza telling how we can come kwa data to the Father tukagura and we buy iby'igiciro. what is most expensive. Mwibuke ko nababwiye ko Remember that I told you umutwe w'iyi nyigisho today's theme witwa ngo ba umutunzi mu by'Imana. say be a rich in godly things. Haleluya. Hallelujah. Turi abantu ukuntu tubayeho, We are people the way we live. duhora duharanira gushaka icyatubeshaho. Always we seek how we can live. Tukifuza kubona ibyubaka umubiri, We wish to see what build our bodies, tukifuza kubona ibyiza tubonesha amaso byo muri iyi si. the good which are brilliant to our eyes. Ariko naje kukubwira ibindi bitandukanye But n'ibi. I come to tell you what is different from what you think. Naje I kukubwira come to tell you ubutunzi bwo mu the ijuru, riches in the heaven, ubutunzi mu by'Imana. the riches in godly things. Umwami wacu ari kudukangurira Our Lord is telling us ngo nituze tugure, to come to buy agakiza k'ubuntu. to buy a free salvation. Aratubwira ko ari ukugura, It tells us to buy, ariko ikintu bisobanura ni iki? but what it means? Nuko hari ibyo tugomba kureka, We must forsake some things, twarangiza tugafata iby'igiciro. and then we catch what is most expensive. Iby'igiciro ni ibingibi tutabonesha The most amaso, expensive are what are not visible. ni agakiza. It is salvation. Haleluya. Hallelujah. Tugure agakiza bene Let's data, buy salvation, brothers. twiyambure imyambaro y'ubwirabure, Let's take off the darkness. twiyambure ingeso zo mu mbi z'ubwirabure z'ahantu hijimye. Take off iniquities in the darkness. Haleluya. Hallelujah. Dusenga Imana yacu Pray to our God kandi tuyisange. and draw near to Him. Nituyisanga After we draw near to Him, tuzahinduka umucyo nk'uko nayo ari umucyo. we shall become right as He is right. Hari ahantu henshi ho gusanga Imana. There is many places to find God. Ku musozi wayo irabonwa. Yesu To ashimwe. His mountain you can find Him. Haleluya. Hallelujah. Iyambura iyo miruho y'isi, Take off all the burdens of the world. iyambura ibyo ngibyo biguhugije, Take off what makes you busy. iyambura ibyo ngibyo bifasha umwanya wawe, Take off what take you a long time. utangire kubaka ubuzima bwawe bw'ejo And hazaza. then start to build your future life. Utangire kubaka Start to hahandi build uzaba umaze kuva muri uyu mubiri. Where you will come out from this body. Haleluya. Hallelujah. Erega iby'igiciro ni iby'Imana. What is expensive, it is coming Mwene from data, God. Brother, ndakwifuriza I wish ko wakwegera umuremyi to wawe, draw near your Creator. ukamusenga, You pray to Him. ukamusaba You ask Him kugira ngo azaguhe iherezo so ryiza. that you can find an everlasting joy. Ntabwo ndimo kubwira ngo ureke akazi, I'm not telling you to forsake your job. ntabwo ndimo kukubwira ngo ureke umuryango wawe, I'm not telling you to forsake your family. ntabwo ndimo kubwira ngo ureke kwiga, I'm not telling you to forsake ntabwo studies. ndimo kubwira ngo ureke I'm bizinesi not yawe, telling you to forsake your business. ndimo kubwira ngo uve mu I'm bikurangaza, telling you come out from distraction ushake iby'igiciro. and seek what is most valuable. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ni Imana itega amatwi, Our God is God who listens kandi iyo ngiyo irimo kutubwira aka kanya and who is talking right ngo now. twese abafite inyota. All of us who are thirsty. Ahari ushobora kumva nta nyota ufite aka kanya, Maybe you might not be feeling thirsty right now. cyangwa ukumva nta n'inzara y'iby'Imana ufite, Maybe you don't have hunger for God. ariko ndagusaba ngo uhamagare Mwuka Wera. But I ask you to call upon the Holy Spirit. Uwo ngo ni utuma dukunda bya bindi bitagaragara. He is the one who makes us to live what is Uwo invisible. ngo ni uduha akanya ko kwegera data. He is the one who gave us the time to draw near to our Father. Umubyeyi, The Father, umubyeyi yaba uw'umugabo yaba uw'umugore, a parent, either a woman or a man, arishima cyane iyo ari kumwe n'urubyaro rwe. feel joy when he is together with his children. Iyo atashye akabona abana baje bamusanga, When he come back to home and the children come to find him, baramuhobereye, baramukunze, bamubwiye ndetse n'uburyo umunsi wabo wiriwe, they embrace him, they told him how their day passed.
cyangwa bakabyuka mu gitondo bakaza bagakomanga ku cyumba cye bakaza bakamuhobera bakamusuhuza. Or early in the morning they come to his room and they knock and they greet their father or their mother. Ibyo ndimo kubabwira nuko njyewe n'umutware wanjye bijya bitubaho. I'm speaking this because me and my husband, this happened to us. Abana bacu mu gitondo iyo babyutse baraza bakadusuhuza. Every morning when our children woke up, they come to greet us. Iyo badusuje twumva umunezero. When they greet us, we feel joy. Hallelujah. Hallelujah. Waba ubishaka waba utabishaka. Whether you accept or not, ujye umenya ko hari umuntu wakuzanye muri iyi know si. that there is someone who brought you in this world. Uwo muntu ni wa wundi wakuremye. He's the one who created you. Ni wa wundi Imana yawe. He is your God. Arishima cyane iyo mu gitondo ubyutse kare kare. He rejoices when you wake up early in the morning Ukamusuhuza. and you greet him. Ukamusuhuza. You greet him. Iri jambo riri kukubwira ngo This word is saying, wowe wumva ufite inzara n'inyota byo gushaka Imana. you who is thirsty and hunger to seek God, Urahiriwe cyane. you are so blessed. Urimo gushaka ubutunzi burenze ubukenewe. You are Burenze bwa bundi abantu bifuza bo mu isi. You are seeking a wealth which is too much than what we see in this house. Niyo mpamvu data arimo kubwira ngo ngwino ugure. That is why our Father is telling you, come to buy. Ngwino ugure agakiza. Come and buy salvation. Ngwino ugure urye unywe. Hallelujah. Come and buy, eat and drink. Ngwino urye Hallelujah. ijambo ry'Imana Come waguke. and eat the word of God and feel flourish. Ngwino wubake umuntu wawe w'ejo hazaza hahandi. Come and build your future person. Bwa buzima tuzabaho tumaze kuva muri iyi si. The life we shall live after we leave this earth. Ngwino ugure iby'igiciro mwene data. Come and buy what is so expensive. Wihuga uhugiye mu bitagira umumaro. Do not be busy for useless things. Kanguka kare cyane mu gitondo. Wake up early in the morning. Ushake mu maso h'umuremyi wawe. Seek the face of your Creator. Saba umwuka wera. Ask the Holy Spirit. Akuzuzemo inzara n'inyota. Feel in you the hunger and the thirst. Byo gushaka umuremyi wawe. To seek your Creator. Gushaka mu maso he. To seek His face. Gushaka kubana n'Imana. To seek to be with God. Kuba inshuti n'umubyeyi To wawe. become a friend with your parent. Umubyeyi wawe n'Imana yakuremye. Your parent is God, your Creator. Araguhamagarira kuza ngo ugure bigishoboka. He is calling you to come to buy as soon as it is acceptable. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ry'Imana riratubwira The ngo word is telling us kuki mutanga amafaranga why you give your money. mugura ibidafite umumaro. Buying useless things. Gura agakiza. Buy salvation. Gurisha bya bindi byaguhuzaga bibi. Sell what makes you to be busy, which is not good. Nurangiza And then ugura iki giciro. you buy what is expensive. Umwami Yesu Kristo yarabivuze The Lord Jesus said, ngo agakiza cyangwa ubwami bw'Imana ni iki? what is the kingdom of God? Ngo ni cya kintu ugenda It is something you go ukakigwaho nk'ari nk'ibuye ry'agaciro rikomeye, and you find it as a marjan. warangiza ukarifata, And then you take it. ariko wabanje kugurisha bya bindi byari byarakwifatiye. After you sell what hold you wrong time. Warangiza ugafata ubwo butunzi bwawe ukabuhisha, And you keep it your wealth. ukabugumana ukabugundira And cyane, you hold it tightly. kuko nibwo bw'igiciro buzakugeza kure. Because it is so expensive, it will take you far. Umwami wacu Yesu Kristo Our Lord Jesus yasize Christ, iby'agaciro mu He ijuru, left what is expensive in heaven. araza yisiga ivu, And He come and He take ash. araza yambara ibyaha byacu, And He close our sins. araza aradupfira, He died for us. areka ubwami bwe mu He ijuru, forsake His kingdom in heaven. araza kugira ngo aducungure He wowe come nanjye. to redeem us, me and you. Ibaze ukuntu yagurishije ubwami bwe bwo mu ijuru Ask yourself how He bought His kingdom kugira ngo aze agukize wowe nanjye. so that He come to save you and me. Nicyo nawe arimo kugusaba, That is why He's asking you. arimo kukubwira ngo ngwino He's telling you, come, ugure iby'igiciro. buy what is expensive. Kuri we byabaye iby'igiciro To Him become expensive kuza kuducungura, to come to save us. kandi amaze And kuducungura after He redeem us, yahise abona
gloire, yabonye ubwiza budasanzwe, icyubahiro kidasanzwe. He found the most glory. Yabaye ukomeye, yicara iburyo bw'Imana He Data. became great and he sit at the right hand of the Father. Akora iby'ubutwari, aba umuntu wubahwa cyane cyane kurenza abandi bose. And he carried out what is so great. Aba Imana yubashywe n'abantu bose, twese turamwitabaza, turamuhamagara, turamusenga. He became our God. All of us, we call upon him, we prayed to him. Imana yacu ni nziza. Our God is good. Idusaba He ibitaremereye. asks us what is not heavy. Yego isi iraryoshye kuri bamwe. The ash is so joyful to some. Irakuryoheye. You are feeling pleasant to us. Uragenda ukanywa inzoga ukumva urishimye. You drink and you feel joy. Uragenda ugasambana ukumva You urishimye. commit immorality and you feel joy. Uragenda ukiba ukumva You urishimye. still you feel joy. Ariko uwo But munezero this joy, ni uw'agahe it gato, is so temporary. kandi uwo And munezero this joy, uzawumvira hano ku isi you gusa. will feel here at the ash. Ariko hari n'igihe ugusharirira, But sometimes it become bitter. kuko hari igihe ingaruka z'ibyo byaha bikunezeza, Because sometimes the consequence of the sins biza bikakumerera nabi, come to you and you feel bad. ugapfa nabi. And you die a shameful death. Ariko mu gihe wemeye ugahitamo kugura iby'agaciro, But in the time you accept and you buy what is expensive, ukagura agakiza ku buntu, you buy a free salvation, ukagurisha ibyo byakunezezaga ariko bizakumerera nabi mu nyuma, you sell what is pleases to you, ni ukuri Imana yo mu ijuru truly God in heaven iraguhemba byanze will bikunze. reward you whether or not. Petero yaravuze Peter ngo has said, nkatwe twaretse ibyacu tukagukurikira, for us who left our things and we follow you, uzaduhemba iki? what shall you reward us? Uzaduha iki? What you will give us? Arababwira ati mwebwe murahirwa And he cyane, said, for you are blessed. mwebwe murahirwa You are cyane, very blessed. muri ubu In buzima this very life, nzabakubira inshuro I will ijana multiply 100 ibyo times ngibyo mwasize, what you forsake. hanyuma And then nzabahe n'ubugingo the buhoraho. eternal life will be added to you. Haleluya! Hallelujah. Imana yacu ni Our nziza, God is good. Imana yacu ni Our urukundo, God is love. Imana yacu ni Our imbabazi, God is mercy. Imana yacu ni nziza Our God cyane. is so awesome. Kuyikurikira nta gihombo To kirimo. follow him, there is no loss. Ushobora kubabazwa muri ubu You buzima, may be feel tribulation in this ariko life, ukazanezerwa mu buzima but bw'iteka. you will feel joy in eternity. Nta nubwo bivuze ko wagenewe kubabara gusa, That doesn't mean that you are created to feel pain, kuko Imana yacu ihora iduha ubwiza, tuva mu bwiza tujya mu bundi. because we come from glory to glory. Abantu bashobora kukubona bakagusuzugura, People can despise you bakumva wenda and ntibanakwishimiye, they feel are not happy for you, ariko ujya unezerwa but feel joy. niba waremeye kugura kano If gakiza, you accept to buy this ufite salvation, umuntu you ugukunda have someone who loves kandi you ushoboye, and who is able, udashobora who kugutererana na cannot rimwe, forsake you tomorrow, udashobora who kukureka, cannot leave you. upfa kumubwira You ibikubabaje. may tell him what is hurt you, Niyo utamubwira, though you cannot tell him. amaso yabera hose His icyarimwe. eyes are omnipotent. Niba urimo kubabazwa, If you are feeling tribulations, menya ko hari Imana iba hafi know y'abababazwa. there is God who is near those who are feeling suffering. Niba uwanzwe, If you are hated, menya ko hari Imana yuzuye know urukundo there is God igukunda. who is feeling love, is Upfa loving. kuba waraguze ako You gakiza mwene must data. buy that salvation, brother. Haleluya! Hallelujah. Ndagukangurira I'm telling you kureka ibibi urimo, to live what is bad, nanjye and ndikangurira I'm telling myself kureka ibibi n'aba to ndimo, live my bad things kugira ngo tubashe so kubaho that we can live ubuzima bwejejwe, a holy life, ubuzima bwiza a good life, buzatugeza kure which cyane, will take us to heaven, ubuzima buzaduha a ibikomeye, life which will give us great ubuzima things, buzatuvana ku cyavu bukatwicarana a life n'abakomeye, which will take us from bad position to a greatest position, ubuzima buzaduha a life which will give kubaho tunezerewe ibihe to byose. live eternity in joy. Haleluya! Hallelujah. Imana yacu ni Our igiciro, God is awesome. Imana yacu ni nziza Our God cyane, is good. ni ukuri yadusigiye akantu keza Truly give us good ko sin. kuyisenga tukaganira nayo, Pray him and converse with ko him. kuyihimbaza, To praise him. ko kuyivuga To ibigwi. speak his Ni greatness. Imana iri hejuru ya He is byose, God who is above all. ni He Imana yaremye ibyo is tubona, God who created what is visible. yaremye ijuru,
who created the heaven yararibambye. and he made him. Haleluya. Hallelujah. Yaremye He isi created the earth yishyiraho and he established it natwe iraturema. and he established us. yaremye ibiri ku isi He created byose. all living things. Haleluya. Hallelujah. ni Imana y'urukundo He is n'imbabazi. God of love and mercy. kuyikurikira nta gihombo For him there is no kirimo. loss. wowe ndakwifuriza Do I wish you nanjye and I niyifuriza wish myself kuba umutunzi mu to by'Imana. be a rich in godly things. Haleluya. Hallelujah. ijambo ry'Imana riravuga The ngo word of God is ni saying, iki gituma mukorera ibidahaza. why are you serving what is not make you satisfied? umwana w'umuntu ntajya ahaga, A man cannot be satisfied, cyane cyane uri mu byaha, especially the sinners. ahora ameze nk'imva yasamye, Always be like a grave which does not possess anything. ahora ashaka ibimuzaho yikunda cyane. Always is so selfish. ariko But hariho ibihaza. there is what can make you satisfied. ibyo bihaza What is satisfied? ni ubutunzi bwo mu It ijuru, is a property, a wealth in heaven. ni ijambo It ry'Imana, is the word of God. ni ugusenga It Imana, is to pray God. ni ukuririmbira It Imana, is to sing for God. ni ukuyivuga It ibigwi, is to speak His greatness. ni ukuvuga uburyo It ihambaye, is to speak His greatness. ni ukuyegera It is to cyane. draw near Him. iyo wegereye Imana When you draw yawe near to God ukayibwira and ibyawe, you tell your thing, ni ukuri iragusubiza. truly He answers you. Haleluya. Hallelujah. kandi ni Imana And His God iduha guhaza, ihaza byifuzo by'umutima wacu, who make our heart content. ihaza ibyo twifuza byiza. He satisfy all our good we want. Haleluya. Hallelujah. gerageza gushaka umwanya wo kwegera Imana. Try to seek the time to draw near to God. Imana iba yaguha amasaha 24 ku munsi, God gave her 24 hours today. ukahora ucuragana mu mirimo, ugacuragana no mu bindi bitagira umumaro, And- kirirwa mu urangaye hirya no hino. And you ariko are wandering in the work and everything around. kubera icyo utayiha umwanya, Why can't you give time to God? uzagende kwa muganga Go to hospital urebe abantu bambaye bomboni, and you see some people with bahumeka mask umwuka of baguze, oxygen. bahumeka umwuka They baguze. breathe please. an oxygen they buy. Imana iguhaye umwuka wo guhumeka, God give you a breath for free. Imana iguhaye ubuzima buzira umuze, God give you a good health. ariko kuyisenga But to bikakunanira, pray Him, you fail. kuyinezeza You bikakunanira, fail to praise Him. kuvuga uti urakoze Mana ko ndamutse amahoro You bikakunanira, fail to say, God, thank you for I'm waking up. kuvuga uti urakoze Mana ko umpaye amafunguro bikakunanira, You fail to say, God, thank you for the food. kuvuga uti Mana urakoze ko wampaye ibyo kwambara bikakunanira, You fail to say, God, thank you to give me clothes. kuvuga uti urakoze Mana ko ushoboza gukora imirimo nahawe neza bikakunanira. You fail to say, God, thank you to serve. Haleluya. Hallelujah. Mwene data, Brethren, ndagukangurira I'm nikangurira, encouraging you as I am encouraging dushaka myself. umwanya wo kwegera Imana yacu, Wait to seek the time to draw near to our tuba God. abatunzi b'ibyo mu ijuru, Be the rich on heavenly things. tuba abatunzi b'iby'Imana. Be the rich in godly things. Haleluya. Hallelujah. ni ukuri Imana n'ikidushakaho, Truly, that is the will of God for irashaka us. ko dukora ugushaka He kwayo, wants us to do His will. He irashaka ko tuyumvira. wants us to obey Him. yaturemye kubw'intego, He created us for a purpose. ntabwo waje hano We kubw'impanuka, didn't come here for the accident. ntabwo waje hano kubw'impanuka You didn't come ubimenye, here for an accident. No, waje hano kubw'impamvu you runaka, came for a specific reason. kandi Imana itegereje kukubona usohoza icyo yakuremeye. And God is waiting for you to see what you are doing His will. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu iradusaba Our God asks us ibintu bitanakomeye cyane, what is not great. kwemera agakiza ku buntu. To accept a free salvation. ngo umurongo wa 6 uratubwira ngo Verse 6 say, nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabona. seek the Lord while it is possible to find Him. Haleluya. Hallelujah. birashaka kuvuga iki? Birumvikana cyane. It is so clear. Shaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Seek the Lord as soon as you can find Him. hari igihe bizaba bitakigukundiye, There is a time you will not be able to find Him. hari igihe impanda izaba yavuze There is byarangiye, a time when the trumpet will sound. hari ukuntu ushobora kuvuga uti ndakora icyaha ejo nzihana. Today you can say, I am going to sin. Tomorrow I will repent. mwene data ejo sahawe, Brother, tomorrow it is not yours. You ntabwo ejo uhazi wowe, don't know about it tomorrow. uzi ibyakubayeho no munsi, You know what happened to you today, ariko iby'ejo ntabwo but ubizi. you don't know how it will happen ejo tomorrow. ntabwo ari ahawe
icyawe. Tomorrow it is not yours. Ishakira ubutunzi butabora. Seek the riches which is not spoiled. Ishakira iyo zahabu yahishwe. Seek the hidden gold. Fata iyo marijani uyikomeze. Take the greatest marjan. Emera gukizwa mwene data. Accept to be saved, brother. Ese wakwishimira kuzabaho ubabaye ubuzima bwose? Are you happy to live in eternal pain? Uri muri iyi si ntabwo uhaga. In this house you cannot be Iyo uri satisfied. umunyabyaha cyane cyane. Especially when you are a sinner. Niyo wasamba n'akajana. Even though you commit sexual Uhora ufite immorality, irari ushakisha always you feel rust. Niyo seeking. wakwiba ugarya za ruswa ugakora iki? Though you can corrupt or steal, Ntabwo uhaga. you cannot be content. Uriba ugafata ukiba imishinga y'abandi cyangwa ukiba amafaranga y'abandi ugashaka kwiyubaka ariko ntuzahaga. You steal organization, you steal at your job, but you will not be content. Ntuzahaga, uzarinda upfa ukifuza. Till you die, you will always wish something. Ariko nugura ano mazi But if you y'ubugingo, buy this water of life, ukagura uno mutsima you w'ubugingo, buy this bread of life, ukagura kano you gakiza, buy this salvation, waba ufite ibintu waba utabifite, whether you have thing or not, uranyurwa. you content. Waba ufite umugore, Whether you have uranyurwa. wife, you become content. Waba utarashaka, uranyurwa. Whether you are not yet married, you become Ntabwo content. ugenda uhigahiga hirya no hino ngo ushakishe ibidafite You umumaro. cannot go seeking around to seek what is Uhazwa not there. n'umugisha Imana You iguhaye. become content to the blessing of God. Ntabwo uhazwa n'ibitazaguhaza. You cannot be content by what things will not make you Urashaka satisfied. kunezeza ino housing, kino kintu You want cy'inyuma. to praise this housing. Iki ngiki uzagisiga kibore, You will leave your kibore. body and it will be spoiled. Kizabora, inyo zizakirya. It will be spoiled Niba utari ubizi, if you don't know. hari umuntu w'imbere. There is an inner man. Uwo nguwo This person niwe muntu. is the one. Mugaburire neza. Feed him. Mugaburire iby'ubwami bw'Imana. Feed the kingdom of Muhe God. ijambo ry'Imana. Feed the word of God. Musabire Mwuka Wera mugenge. Ask the Holy Spirit to lead him. Muhe ubutware bwo kuyobora kino kiri inyuma. Give him the authority to lead the body. Kuko uwo nguwo niwe uzabona Imana. Because he is the one who will see God. Uwo nguwo niwe uzabona He Imana. is the one who will see God. Cyangwa akabona Satani. Or to see the devil. Ibintu ni It bibiri. is two things. Icyo ukoreye, icyo ubibye n'icyo What usarura. you sow, you will reap. Ndakwifuriza mwene I data. wish you, brother. Egera Imana yawe. Draw near to God. Egera Imana yawe. Draw near to our God. Senga Imana yawe. Pray your God. N'Imana Is yumva. God who is, Yaba mu byoroheje, whether in easy things yaba mu bikomeye, or in great things, hose itega amatwi. He listen everywhere. Irumva kandi igahindura He n'ibintu. listen and change things. Haleluya. Hallelujah. Niba ufite ikintu If cyakubase, you have something which senga take Imana you, yo mu ijuru. pray God. Wibwira uti iki ndakigurishije kigende nkibagirwe. I said this, I want to forget it. Aya magambo yananiye ndayagurishije nkore ibikwiriye. This gossiping, I said it, I'm going to do what is right. Njye mvuga ibikwiriye. To speak what is right. Aya mahane ndayagurishije. This quarrel, I said it. Mba umunyamahoro. I want to be a peaceful man. Mureke twere imbuto z'umwuka wera. Let show the fruit of the Spirit. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo dushaka kuba nka cya giti We cy'umutini. don't want to be like a fig tree, Duse nk'abantu bagaragara neza wenda bakwiriye. to be like good people outside. Ariko Kristo naza kudusoromaho imbuto, But when Christ will come to find the fruit in us, azibure, cannot find it. azatuvuma. He will curse us. Ntabwo dukeneye kuvumwa. We don't want to be cursed. Turashaka kuba abantu Imana ireba ikumva We irishima. want to be people God is see and be pleased. Turashaka kuba abantu banezeza Imana yaturemye. Want to be people who pleases God who created us. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe Praise cyane. the Lord. Ngo nitumushake bigishoboka ko abonwa. Seek him as soon as we can find him. Nitumwambaza akiri bugufi. Let's call him as soon as he's near. Umunyabyaha nareke ingeso ze. Let sinner forsake his bad act. Ukiranirwa areke ibyo yibwira. And whoever who is weak, leave what is wickedness. Agarukire Uwiteka. Come back to the road. Uwiteka yaratwihanganiye bihagije. The road beard to us. Arimo kudusaba ngo nitureke ingeso zacu mbi. He is asking us to forsake our bad act.
arimo kudusaba ngo nitureke ibyo gukiranirwa is asking us to live our immoral life. ngo nitumugarukire Let's come back to him. ngo aratugirira He ibambe will have mercy upon us. ngo aratubabarira He rwose will pe. pardon us freely. Haleluya. Hallelujah. Umwami wacu aratubabarira Our Lord rwose will pe. pardon us. Yesu ashimwe Praise the Lord. ngo arakubabarira rwose pe. He will pardon you. ibyo waba warakoze byose Whatever you committed, upfa kuba ufashe icyemezo may take a decision. ukavuga uti reka nkurikire umuremyi And you wanjye, say, I'm going to follow my reka nsenga Creator. imana I'm going yanjye, to pray to my reka God. nakire I'm agakiza, going to receive reka salvation. mbe icyaremwe gishya, I'm going to be a new creator. reka mbe umuntu wishimiwe n'imana I'm going yanjye. to be a person who pleases God. ntugashake kunezeza Do abantu. not want to please people. abantu ntibahaga nabikubwiye, People cannot be content. bahora bifuza Always they desires. Yesu ashimwe. Praise the Lord. uraceceka ngo ni umugome, You become quiet, they say you are a wicked person. wavuga ngo ni injajwa. You speak, they say you are talkative. Yesu ashimwe. Praise the Lord. icyo wakora cyose ntabwo wanezeza umuntu. Whatever you can do, haranira cannot kunezeza please them. uwakuremye. Please your Creator. Haleluya. Hallelujah. haranira kunezeza umuremyi wawe. Please your Creator. arakwemerera imbabazi pe. I will show you mercy Yesu freely. ashimwe. Praise the ibyo Lord. bintu byanditse mu ijambo It ry'Imana. is written in the word of God. arakubwira ngo reka izo ngeso zawe He's mbi, telling you forsake your reka wickedness. ibyo ngibyo biri gutuma numva nkureba nkumva nkuburiye isura. Forsake what makes me to see you as nakuremye bad kugira person. ngo undamye umpimbaze unsenge ushake mu maso I hanjye. created you to seek my face, to worship me and to praise me. nakuremye kugira ngo umbere uw'umumaro, I created you to be a valuable person. wimpombera. Do not Yesu make me ashimwe into loss. cyane. Praise the Lord. wihombera umuremyi Do wawe, not cause loss to your Creator. wihombera imana Do yawe. not become nothing to your God. yakuremye He kubw'impamvu, created you for a purpose. kandi iyo mpamvu ni And nziza. this purpose is good. kugira agakiza nicyo kintu cy'agaciro mu buzima. To have salvation, it is the most valuable in life. kugira agakiza nicyo kintu To cy'igiciro have a salvation, it is so expensive. kiruta ibindi byose waba warigeze kubona. More than anything you have seen. ba umutunzi mu byiza, Be a wealthier person in good ba things. mukuru mu byiza, Be great in good things. ba umuswa mu bibi. Be a fool in bad wibibandi. things. kubera iki wabibandi? Do not be a thief. kubera iki wabaho double life? Do not become a double minded. urihisha si imana bayihisha he? You are hiding, but you cannot hide it to God. Yesu ashimwe. Praise the Lord. icyo waba ukora cyose kugira Whatever you winezeze commit to please yourself, ntaho it kizakugeza. is so wrong. ni mu irimbukiro, It is in destruction. ariko haracyari But ibyiringiro. there is still hope. umwami wacu ari kutubwira Our ngo Lord is saying, ibyo twaba twakoze byose bibi wenda, whatever we committed which is bad, yewe n'uwaba warishe, n'uwaba warasambanye, n'uwaba warakuyemo inda, n'uwaba warakoze ikibi cyose, even the murderer, the sexual immoral, the someone who aborted, icyo wumva umuntu atakubabarira, whatever no man can forgive, ntiwite ku bantu. do not take care of it. umuremyi ari kukubwira Your ngo Creator is saying, ngarukira, come back to me. nshakisha bigishoboka ko Seek to mbonwa. me as soon as you can find me. niba imana ivuze gutya, If God is saying ni this, ukuvuga ko hari igihe uzagerageza kuyishaka it ntibishoboke, means there is a time we will seek him, but you could not find him. igihe kazaba kasonnye, The time it will sound, igihe impanda izaba the yavuze, time the trumpet will sound, igihe abazaba basigaye bazaba bakatwagura gutya ngo bihakane cyangwa bemere. the time the people will be persecuted so that they can deny Jesus. wabikoze hakiri kare, Can you do it as soon as wagarukiye imana hakiri kare, come back to God? wayisenze hakiri Pray kare, to God as soon as it is early, bitarakubana bibi. and rest will become Yesu hard. ashimwe. Praise the Lord. umwami wacu arashaka ko tugira ubuzima bwiza. Our Lord seeks us to have hari good umugabo life. umwe One man ari muri iki gitabo mu gitabo cyanditswe na Luka, is in Luke igice cya 12 chapter 12, umurongo wa 13. verse 13. oya duhere ku wa 16. Maybe we can start umwami from Yesu wenyine 16. yivugiye amagambo Is the Lord himself, Jesus, who spoke ngo this. nuko abacira umugani ati, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane, nuko aribaza mu mutima we ati, ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye. aribwira ati, ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye, nubake urundi runini, aba arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. nibwo nzabwira umutima wanjye nti, mutima wanjye ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka
urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe. Ibyo wabitse bizaba ibyande? Niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ntabwo nakubuza gukora ngo ubone imigisha. I cannot stop you to work to find N'umwami Yesu blessing. ntabwo akunda umuntu udakora. Though our Lord cannot accept a Umunebwe person ntabwo ari who does not. inshuti ya Yesu. A lazy person is not a friend of Jesus. Kora Serve, ariko ntiwiringire ubwo butunzi. but do not trust in your wealth. Shakisha ubutunzi bwo mu ijuru. Seek heavenly wealth. Shakisha ubutunzi mu by'Imana. Seek the wealth in godly things. Kora ibinezeza Imana. Do what pleases God. Shakisha uburyo bwose wanezeza umuremyi wawe. Seek all the ways you can please your Creator. Musenge muri ubu buryo, Pray in this way umusenge no muri ubu. and pray in another way. Ukora uko ushoboye kose, Do all means, ariko umenye ko ahari. but know He exists. Uyu mugabo yumvaga rwose ari kwibwira yinezeza ubwe. This man pleases himself. Yumvaga rwose ari umuntu ugiye kuzabaho imyaka myinshi anezerewe He cyane. felt he was going to live many years in joy, Ariko yumvaga ari byo yiringiye gusa. but he trusted in Ntabwo this. yari yiringiye He Imana didn't yamuremye. trust in God in him. Nubwo butunzi yumvaga ari ubwo azamarira mu nda yewe n'umuryango we Even gusa. this wealth was for him to eat with his family. Imana ibiri aho ireba ibyo dutekereza. And God watching what we Ako think. kanya iramubwira iti At once he said, nta bwenge ufite, you have no wisdom. uwo mwuka ufite si uwawe. The spirit you are breathing is not yours. Ndawukwambura ndebe ubwo butunzi I wishingikirijeho. will take off from you and I will see your Ubutunzi wealth. ufite bukoreshe mu by'umumaro. Use your wealth in what is valuable. Ubwenge ufite bukoreshe mu by'umumaro. Use the wisdom you have in valuable Wimara things. igihe uri gukora ibidafite umumaro. Do not spend your time in useless Wimara things. igihe unezeza ino housing. Do not spend time with pleases this house. Nezeza umuntu w'imbere. Praise a inner man. Uwo ni uzabona You Imana. will see God. Mutoze. Train him. Mutoze cyane. Train harder. Kwibabaza. To torture yourself. Yegera Imana cyane. Coming to God. Ntabwo umubiri wagukundira gusenga. The body cannot accept you to Umubiri pray. ukunda ibiryo. Like food. Umubiri ukunda kuryama. Like to lie down. Umubiri ukunda ibiwunezeza Like gusa. what pleases you. Ariko Imana irashaka ko tuba abasirikare. But God wants us to be Abasirikare soldiers. beza bayishakana True umwete. soldiers to seek Him with courage. Abasirikare bayisenga ubudasiba. Who pray always. Abasirikare bishingikiriza kuri yo. The soldier who run to Him. Abasirikare bamenya ko ibyo bafite ari iby'Imana. The soldier who know what they possess is for God. Haleluya. Hallelujah. Hari akavideo nabonye uyu munsi I saw one video today ka perezida wacu of our president arimo kuvuga saying ngo abantu benshi ngo baravuga ngo iyo bumvise umuntu ngo agiye mu gisirikare ngo baravuga ngo uzapfa ngo bazakurasa. Yes, ashimwe. many people they had a person in joining an army, they say they will shoot you, you will die. Ngo abapfa buri munsi se bose bicwa n'amasasu. Those who die every day, they die from the bullets. Haleluya. Hallelujah. Gukurikira Imana ntibizakwica. To serve God, they will not kill you. Kwiyima ibyo byanezezaga umubiri ntabwo bizakwica. To deny what pleases you Wikwemera kuba will not imbata kill you. y'umubiri. Do not allow to be a Mwene slave of data body. wibyemera. Brother, do not accept. Uwo mubiri uzasigara This uzabora body inyo. will spoil Ariko ubugingo by the sword. uwo nguwo uryamisha akananuka. Someone who will become smaller, Uwo nguwo mu mwuka uwo nguwo someone in the spirit niwe wagakwiye kugaburira akabajeya. is the one you ought to feed. Kuko niwe uzabona Imana. Because he is the one who will see God. Azambara undi mubiri mushya wo mu He ijuru. will wear a new life. Wa mubiri Kristo yambaye amaze The kuzuka. one Christ weared after he Wa was mubiri resurrected, udapfa. which cannot die again. Wikunda ko kino kintu kikubuza Do gusenga. not allow this body to hinder you to pray. Wikwiratana umubiri please. Do not boast with your body. Yesu ashimwe. Praise the Lord. No, umubiri wiwemerera kugutegeka. Do not accept the body Ntabwo to rule you. uzahaga You nabikubwiye. will not be Umubiri satisfied. ntujya The uhaga. body cannot be content. Uri umusambanyi ugasambana ugahora wumva ushaka ntabwo bihera. If you are an immoral man, you always seek to commit immorality. Iyo uri umujura uriba ukiba ntuhaga nk'uko When you are nabivuze. a thief, you steal, but you cannot be content. Iyo uri igisambo urarya ariko ntuhaga.
mutaga, When you are a robo person, you cannot content to be still. ikibi cyose, umurimo wa kamere wose ukora, This fresh Ntabwo ujya uhaga. work cannot be content. rero shaka ibihaza. So Haleluya. seek what can make Imana you iratubwira satisfied. ngo duhaze, dushake ubutunzi bukomeye, bwa bundi buzatugeza mu ijuru. God is telling us to seek the greatest riches. Imana yacu iyo tuyisenze iratwumva. When we pray to our Niba God, hari listen. icyari kimboshye cyangwa kikuboshye, If there is something binding me or binding reka you, dusabe Imana ikidukureho. let's ask God to deliver us. Hari imbaraga mu There is masengesho power in the prayers zibasha kudukuraho iminyururu which can yatuboshye. deliver us from the chains. Hari imbaraga mu There is masengesho power in the prayers zibasha kutugeza ahandi hantu. which can take us to another Hari level. imbaraga mu There is masengesho power in the prayer zibasha kuduhindurira which can ubuzima. transform our life. Wari mu buzima bw'ibyaha, In a sinful life, ukinjira mu buzima bwo you gukiranuka. enter in a righteous life. Haleluya. Hallelujah. Kandi Imana yacu And our God, ntabwo itwifuza ko twayihombera. He cannot wish us to be corrupt. Irashaka ko tuyibera b'umumaro. He wants us to be useful. people. Irashaka ko twuzuza ubutunzi bukomeye He muri wants twe. us to feel the Kugira uwo good mwana riches. ni ukugira ubutunzi To have bukomeye. the child, it is to Kugira uwo have riches. Kristo nibyo birenze ibindi To byose. have life, it is greater than Ibyo everything. tubonesha amaso ni iby'igihe gito. What is visible, it is ngo temporary. turi nk'igicu gihita. We Yesu are like a ashimwe. passing crowd. Wiba mu isi nk'aho uzayigumaho Do iteka. not live the earth as a permanent Yibeho uvuga uti dwelling. reka nkorane umwete, Live as you say, I'm going to work hard. nkora ibyo Imana yandemeye gukora, Work what God created me to nkore do. ngenda nyikiranukira, To serve in righteous way. nkore ngenda nyinezeza. To serve pleases Him. Icyo ni cyo cy'igiciro. That is what is valuable. Yatwemereye kutubabarira. He allows us to forgive us. Hari ibimboshye, hari I ibikuboshye. have what hinder me and what hinder you. Dufite cano duhurirayo nawe, We have our channel to dufite meet with. umurongo, dufite umuyoboro duhuriramo We n'Imana. have the vessel to connect Ni Him. ukuyisenga. It is to pray Him. Reka tuyisenge, Let's pray Him. iduhe imbaraga Give us power zo gukora ugushaka to kwayo, do His will. iduhe imbaraga Give us zo power to kuyinezeza. please Him. Ntabwo twabyishoboza. Cannot do by Umubiri our own. urashukana, The body is uragutwara mu mwijima ubireba, a body take you in darkness ukakwinjiza, and usher you. kandi utangira gahoro gahoro ugenda urya nka ka kabeba kaba And you kagana ku mutego you start slowly as a cyangwa ya rat nkoko. or Yesu ashimwe. a hen. Ntitumere gutyo, Let's not be tuba like this. abanyabwenge Let's be wise. mu by'ijuru, In heaven, dushakishe iby'igiciro, seek what is valuable. twima agaciro umubiri utubuza amahoro, Let's ushaka not kuturimbuza. give value to this body Duha to destroy agaciro us. Imana ishaka ko tubona And ubugingo give buhoraho. value to God who wants us to have eternal life. Dushake iki giciro. Seek what is valuable. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Hari igihe kimwe Once time, nari nagiye mu rusengero, I went to church, hanyuma muri urwo rusengero harimo akaryango, and to this church there was a door, akumba babikamo ibintu, a small room they kept hanyuma material, ngezemo urugi ruribloka. and the door broke itself. Ndangije hari igihe cy'amateraniro numva nshaka kuba mu materaniro. And it was in service, I wanted to be in the Abaririmbyi service. bari barimo baririmba, The singers were singing. mba bloke muri ako kumba. I became broke in the Mu room. mutima wanjye numva nshaka kujya mu And in rusengero, my heart, I wanted to go in the church. ariko kuko sinakomanga, ibyuma biri kuvuga ngo hagire unyumva, I could not knock because the instrument was speaking kandi loudly, nifuzaga kuboneka mu materaniro. and I wished to appear in the service. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ndashaka kubumvisha ko Imana burya yumva, I want to tell you that mu God tworoheje listens in little things no mu bikomeye, and in great things, hose ihora iteze amatwi, always listening, idutegereje. waiting us. Icyo gihe rero And this time, naratuje, ndavuga nubwo nta kundi amateraniro ndayumvira muri aka kumba. I accepted it and I said I am going to follow the service in this Ndavuga room. ariko Mana, But I say, God, niba ubishimye ko nza kuboneka mu materaniro, if it pleases you to be in this service, ugire umuntu ukora ku mutima, touch on somebody abone else. ko ntahari, And he said that she's not ashakisha aho around. ndi, And he seek me ambone, and you will find me. amfungurire nzi. Open for me. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Icyo gihe Imana yaranyumvise. This time God had me. Haleluya. Hallelujah. Yaranyumvise. He had me. Umuntu wari ugiye kubwiriza Someone to preach. aravuga ati
abona umusemuzi umwe He saw an interpreter. yumva sinzi nta byishimiye ariko wenda ndakeka ko ari Imana yumvise rya sengesho Maybe nasenze. it's God who listened my prayer. Abona n'undi He find another nawe yumva interpreter. wapi. He could not understand Atangira them. kuba ati wa wundi ari He hehe. started to ask him, who is my interpreter? Yesu ashimwe. Praise the Ati Lord. ndashaka kanaka. He said, I want somebody. Mumumpamagarira aze hano. Call upon her. Haleluya. Hallelujah. Ako kantu gashobora kugaragara nk'akoroheje. And this may be visible as Ariko ndashaka anything. kumvisha ko Imana But I want yanyumvise. to tell you, God heard me. Rero Imana yacu irumva. God hears. Kandi ni Imana iduhora hafi And cyane. He always near to us. Biratwegereye kurusha uko ino myambaro He is itwegereye. closer to us than Iri this hafi yacu closet. cyane. He is closer Waba uri to mu us. mubabaro irimo Though kukumva. any pain is Waba uri mu listening. bikugo irimo Though kukumva. any trouble Waba uri is mu listening. munezero wishimye Though irimo any joy, kukumva. thanking is listening. Iradusaba ngo tuyishake bikishoboka Ask kwibonwa. us to seek Him Ejo as soon as we can sahawe, find it. ejo Tomorrow is not sahanjye, yours. It is not naho mine. uwaturemye, It is for our niwe uzi Creator. igihe tuzamara kuri He is iyi the one si. who knows the time we will Reka spend. igihe tugomba kumara kuri iyi si, Rest the time to spend in this earth. tugikoreshe neza bene Use data. it preciously. Tubabe umumaro, Be useful people. ntiduhombere Let Imana. not be a loss to God. Imana ibahe umugisha May God cyane. bless you so much. Imana ibahe May umugisha. God bless you. Turabakangurira We- gusangiza abantu ijambo. Encourage you to share people to the word. Turabakangurira gukora subscribe. Do subscribe. Turabakangurira gukurikira Imana mu buryo bwose. We encourage you to follow God Hora in ufite all inzara ways. n'inyota yo gushaka Imana. Always have a thirst and Hora hunger to ushakisha seek God. ibinezeza Imana. Always seek what pleases God. Soma ijambo ry'Imana umenye icyo Imana Read igushaka. the word of God and know what Soma God ijambo wants. ry'Imana umenye icyo uzasubiza ukugerageza ari we Read the word of Satani. God and you will know what the devil wanted. Senga Imana yawe ubudasiba. Pray God always. Ibiguhiga ni byinshi. What hunting you are is Ntabwo so ubizi many. wowe. You don't know. Ni byinshi. It is so many. Ariko ingabo z'Imana nazo zirakugose. But the army of God is surrounding you. Haleluya. Hallelujah. Imana iragukunda. God loves you Imana and ikwitayeho. He cares on you Imana igufitiye and imigambi He have a myiza. good plan upon you. Reka mbanze nsengane n'umuntu utarakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo Let's bwe. pray for those who wanted to receive Christ as the Lord and the Savior Yakire ubu butunzi Imana itubwira. and receive this wealth God is speaking. Ejo sahacu Tomorrow it is not ours, naha Uwiteka. it is for Niwe God. uzi ibyacu It's byose. the one who knows ours. Duharanire kumunezeza. Let's do what pleases Him. Mwene data urakoze Brother, thank you kuba uhisemo neza. to choose right. Reka dufatanye muri iri sengesho. Let's pray together Ibyo mvuga ubisubiremo. and you confess what I'm praying. Vuga uti mwami Yesu Say, Lord Jesus, ndagushimiye I thank you kumpaye umwanya to give me this time, aya mahirwe this opportunity yo kukwakira. to receive you. Ndakwakiriye I receive you. nguze mu mutima wanjye. Come in my heart. Ube umwami n'umukiza Lord. w'ubuzima bwanjye. Be the Lord and Savior of my life. Utware ubuzima bwanjye. Reign my life. Ubukontorore. Control it. Mwami Yesu Lord Jesus, andukura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu. write my names in the book of death Uyandike mu gitabo cy'ubugingo. and write it in the book of life. Unyambike imbaraga zo gukora ibyo ushaka. Cross me with the power to do your will. Mu izina ryawe Yesu. In your name, Jesus. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ushakisha itorero riri hafi yawe. Seek the church near you. Wamaze kuba umukristo. You already become a Wamaze Christian. kubona bwa butunzi umaze You kumva. already find the possession of wealth. Wamaze kuba umukandida ujya mu You ijuru. already become a candidate to heaven. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ushaka itorero ube umumambure waryo. Seek a church near you, become a member. Nubishobora uzaze ube umumambure wa Church of God World Missions. If you will accept you, come to Church of God. Dukorera mu kigo cya St Patrick. We walk at St. Patrick ground Muri sale yaho niho dusengera. to their hall. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Kandi mwishime ko mwahisemo icyiza. And rejoice you have choose well. Reka dusenge Imana dusoza. Let's pray as we conclude. Imana ibahe May umugisha. God bless you. Data mwiza turagushimiye. Father, we thank you. Urakoze ko wabanye natwe. Thank you to be with us. Urakoze ko udushoboje gukora umurimo wawe. Thank you to enable us to minister. Ntabwo ari twebwe Mana. It is not for us, Umwuka Lord, wawe wagennye ibyo tugomba but kuvuga. by your Spirit prepare this. Ukomeze kuduha umugisha. Help us
to bless umugisha us, abatwumvise, bless those who listen us, umugisha abantu bose aho bari hose, bless kandi everybody, twese utwambike imbaraga zo gukora ugushaka and kwawe. close us the path to do your will. Urakoze ko wumvise gusenga Thank you, you kwacu, heard our prayer, uburinzi bwawe n'imigisha yawe bitubeho, and your protection be upon bitwomeho us, ibihe byose mwami, follow us all the kandi time, uduhe ubutsinzi mu by'ubu and give buzima. us victory in this life. Ni mu izina rya Yesu Kristo In the tubisabye name of Jesus twizeye. Christ we believe. Amen. Amen.